nyoboye abantu bamoko atandukanye ni mituwarite zigera ku 8 ariko hariho amoko amwe kubera ubuke batagize mituwarite bagenda biyunga mu yandi ariko urebye amoko ari kuri uyu musozi ni Kongo yose harimo amoko agera ku 15 hariho abatabwa ntibagira mituwarite hari abazimba ntibagira mituwarite hariho abanande abantu baturuka muri Nord Kivu ntibafite mituwarite hariho abavira ntibafite mituwarite donc bagiye biyunga n'izindi ariko mituwarite zizwi kuri uyu musozi ni mituwarite 7 novuga ko nibaza ko umuntu ayoboye abantu 9,000 ntiwabayobora atari politique hanyuma rero nibaza ko nituva hano nitugirirwa amahirwe tugataha tugasubira iwacu tuzigisha abasigaye kubana nguko hano tuhagize imyaka ija kuba 19 ni 18 tugize imyaka hafi 18 urebye uburyo abana bigira hamwe bababembe abanyamurenge abapfurero ugasanga inzu y'umunyamurenge aha iyo mubembaha nibaza ko tuzaja gutanga icigwa ciza kubasigaye tuzaja gutanga icigwa kuko notre quotidien cohabitation yacu iri pacifique ni indorerwamo nziza n'abayobozi bo muri Kongo boza kureba bakareba icatumye tubana ariko muri Kongo byaratunaniye kuyobora ni ico twaremewe Bibiliya iravuga ngo ntabwo twaremewe kuba umurizo twaremewe kuba umutwe kuba umutwe ni ugutekereza kuko umurizo ntutekereza hanyuma ugakora ibishimwa n'Imana ati kuba pastori ugasubira ukaba umuyobozi ti birajana uturorero ni twinshi Martin Luther King waharaniye kwigenga kwa birabure muri Amerika yari pasteri mu revolutionnaire uyu munsi abantu baramuvuga yakoze iby'indashikirwa hakujya muri Malawi President Lazarus Chakwera yamamaje ari bishop ni President wa Malawi yarwanyije amacakubiri Magufuli yari President wa Tanzania yari umukozi w'Imana William Ruto ni umukozi w'Imana bakunzi ba Isukari Online TV tubahaye kaze kuko biri mu kivugo cha King Pass TV aravuga ati hariho ibintu bibiri wakora mu buzima ukarinda usaza uticuje ikintu ca mbere no kwizera umwami Yesu ikintu ca kabiri no gukora subscribe ku isheni zitatu ni King Pass TV ni Kabab Online TV ndetse no kwisukari Online TV hanyuma nkuko mubibona hano imbere yacu cyangwa se imbere ya kamera murabona ko turi kumwe n'umugabo w'umushefu utwaye abantu benshi turaza kumutega kamera atwibwire hanyuma tuze kuganira nawe ko twagize umugisha aha turi mu ntara ya Ngozi hano i Burundi n'ubundi nkuko mubizi ni mu majaruguru y'igihugu c'u Burundi mu nkambi imwe mu nkambi ziri mu gihugu c'u Burundi z'abakongomani rero uyu ni umuyobozi w'inkambi y'impunzi iri muri iyo ntara ya Ngozi twegereye kugira ngo tubashe kuganira tumenye byinshi haba ku buzima bwe ndetse no mubo ayoboye cyangwa se kuri population y'abantu atwaye tuguhaye kaze hanyuma unatwibwire murakoze nitwa Mugemanyi Kabatiza Charles ariko amazina azwi cyane ni Kabatiza Mugemanyi ndibwirana mu Kinyamurenge ndi umunyabyinshi umudogo nkaba umwishwa w'abarundi b'abahondogo iwacu ni mu Minembwe Gakenke kwa Rutaganda niwe chef de localité ariko bakunze kwita kwa barabona murakoze tuguhaye kaze cyane kugira ngo tubashe kuganira
murakoze kuduha kaze, turashimye kwikaze ryanyu. kandi nawe urakoze kuba waratwakiriye kwemera ku aho twari turi mu maresansi mahangaha twari twajemo yateguwe na Uniplan ndibaza. Ego aha ni muhira niho hasigaye hari baduhaye indaro, tuhagize imyaka myinshi, sibye ku rukumbuzi rutwishe. Abarundi nibo baza bavuga basogokuru ngo amahanga arahanda, dukumbuye muhira. Ati dukumbuye iwacu, ibintu biragera abantu bagahunga, bikanagera abantu bagataha bagasubira mu ca babyaye. Rero abadukurikira bose ari impunzi barahatandukanye, mubabajwe n'ubwo buzima, turizera tudashidikanya ko Imana izabikora abantu bagasubira mu bihugu byabo, kandi Imana izace aya mateka ntago ari meza. Hanyuma shefu, mbere yuko uba umuyobozi utwaye abantu hano, hari umuntu twavuganye uri muri Kenya ambwira kuko ngo wigeze kumwigisha, ngo wabayeho umuprofeseri. Twize bijanye na pedagogy, ibyo kwigisha. Hanyuma twabanje kwigishaho, twigishije ho mbere yuko duhunga, narigishije nigisha abantu benshi muri Kongo, narabaye umwarimu mu Burundi, nabaye umwarimu. Ngira ngo abo nigishije n'abagabo mungana canke bakuruta. Ego gukora ubushefu se cyangwa ubuyobozi, kuba umuyobozi warakozeho n'icyarimu, wabyisanzemo gute? Ubundi mbere yuko ukora ibyo byose wakuze uri umuntu umeze ute, cyangwa se wumva uzabiki? Urakoze ku kibazo. Jewe nabayeho nk'abandi bose, ndavuka ndakura, natanguye kwigira kuri ekole yitwa Kakenge, Epe Kakenge. Hanyuma ndangije nagiye kwiga secondaire kuri Institut Madegu, yari ekole catholique, nimwe mu ekole akomeye muri Plateau. Ndahava nasubiye iwacu Gakenke, nigira kuri Institut Lutabula, nize pedagogy. Ndangije nabaye umwarimu, ariko dream zanje nifuza kuzaba avoka, kwiga droit, canke nkazaba umunyamakuru, nkiga journalism. Hanyuma nagiye nisanga mu bihe niga communication ni science iri mu muryango umwe na journalism. Hanyuma mba umunyamakuru, naje kwisanga nakoze ako kazi kanyu igihe gito. Hanyuma ubu nkora inyobora impunzi z'abanyekongo hafi 9,000 kuva muri 2020 kugeza uyu munsi. Akazi nkora ni advocacy, kuvuganira impunzi mu bijanye n'ubuzima bwabo bwa minsi yose. Byenda gusa nukuvuganira abantu kwa birasa bifitanye isano. Hanyuma kumbaza ko nakuze nuko nagiye, hari ibyo twisangamo, hari ibyo turota, ariko akenshi ndibiza bija kure na dreams z'umuntu. Nakoze ubwarimu, hanyuma nkora journalism, nkora akazi ko kuyobora, nyoboye abantu bamoko atandukanye, n'imitiwarite zigera ku 8, ariko hariho amoko amwe kubera ubuke batagize mitiwarite bagenda biyunga mu yandi. Ariko urebye amoko ari kuri uyu musozi ni Kongo yose, harimo amoko agera ku 15. Hariho abatabwa ntibagira mitiwarite, hariho abazimba ntibagira mitiwarite, hariho abanande, abantu baturuka muri Nord Kivu ntibafite mitiwarite, hariho abavira ntibafite mitiwarite. Donc bagiye biyunga n'izindi, ariko mitiwarite zizwi kuri uyu musozi ni mitiwarite 7. Novuga ko ari nk'indorerwamo ya Kongo yose iri hano, twahuriye hano, ndetse niho nashaka abo twagiye tugirana amakimbirane turi muhira, nibo twaje kwisanga tubana.
kugeza uyu munsi nibo nyoboye. Okay, bitwinjije mu kibazo cyacu dushaka kugira ngo tuganireho. Uri umwe mu bayobozi bayoboye ino nkambi, harabakubanjirije uja kubasubirira bakorera mu ngata, ariko mu ntwaro yawe se cyangwa muri zino manda zawe ubona hariho ubwumvikane bukabije bw'ano mamitualite yose ari muri ino nkambi kugira ngo umuntu abe umuyobozi mwiza bikorwa gute? Ni impano umuntu aba afite, ni ubwenge busanzwe, bimira gute? Sinzi uko bivuze ubwumvikane bukabije. Novuga ko hariho umubano mwiza, sinovuga ko ari ubwumvikane, ahubwo hariho umubano mwiza. Iwacu twasanze baca umugani ngo umwe ruvi bukuru ugakwira hose. Hanyuma leadership, imiyoborere niyo iranga generation, urunganwe. Iyo bavuga Allemagne, tuza twibuka Adolf Hitler, n'umuyobozi wayoboye Allemagne, akora ibintu byasize amateka mabi ku isi. Hanyuma iyo uvuga China, twibuka umuyobozi wayoboye China, Mao Zedong, wakoze bimwe bishimwa n'ibindi bidashimwa. Leadership ni ikintu, n'indorerwamo y'ibihugu, n'indorerwamo ya organisation y'amasosiyete. Hanyuma iyo umuyobozi azanye imiyoborere, abanyagihugu cyangwa se abayoboye bisanga muri iyo shusho y'umuyobozi aba yazanye. Donc harimo ico bita mindset, imitekerereze, imyumvire uyishira mu butwaye, hanyuma ukabereka ibyo ushaka kuberekezamo. Gusa mu ntangiro biba bigoye, utegerezwa gukoresha ubutabera, justice, ugakoresha transparence, abantu bose bakiyumva mu buyobozi, inyungu z'ubuyobozi bakaziyumvamo, hakabaho regere de conduite cyangwa se uko abantu bagenda. Hanyuma warumbaje ngo se ni gute habaye umwumvikano. Harizo twagiye duhindura, imbere habaga abayobozi ugasanga rimwe na rimwe mu bijanye n'inyungu ziba hano dutuye, ugasanga umuyobozi ashira mu bantu biwe imbere, akagira bamwe ashira imbere, ariko twebwe twashize imbere ico bita mérite. Habaho nko kuronka akazi mu organisation akorera mu nkambi, habaho competition, haba umuntu wo muri mutualité cyangwa uriya akaronka akazi bitewe na competence yiwe. Hanyuma twasanze hariho ingwara twakoye muri Kongo ya tribalism, y'amacakubiri ashingiye ku moko. Abagenda babibaga mu bantu barahanwaga, bagahanwa n'ubuyobozi nkuko dufite inzego zijejwe umutekano. Hanyuma kubijanye no kugezaho abantu amakuru, twakoze ikintu kimeze nka radio, nico no kwita nka radio y'ikambi, platform zibiri tuza tubabwiraho amakuru, abantu bose bakiyumva mu makuru abareba. Haba inama dukora tukageza amakuru ku bantu bose tutarebye bamwe, abantu bose biyumva mu buyobozi. Kugeza uyu munsi ubuyobozi duhagarariye ni comité directeur, ni comité kuri izindi comité zose zo mu nkambi. Hanyuma abantu bose batwiyumvamo, biyumva muri iyo comité. Abazanaga amacakubiri barahanwa kugeza bagiye ku murongo. Uyu munsi abantu babanye neza mu mahoro no mu mutekano. Turagushimiye cyane muyobozi, kandi wakoze igikorwa gikomeye cyane cyarananiye benshi. Ese ufite ahantu waba warakuye impano y'ubuyobozi mu muryango? Hari ikintu batubwira mu by'imyemerere yuko habaho itaranto.
ico natahuye nuko habaho itaranto umuntu avukana ubuyobozi nibaza ko butokwirwa gusa usibye ko iyo twiga tuba dutyaza canke egize amatara twavukanye ariko sinibaza ko umuntu yova muri kaminuza yize administration cyangwa leadership ngo ayobore bigende neza atarabivukanye hariho ibintu umuntu avukana kandi biba bifite aho bituruka bazavuga ngo imfizi y'intama itega nkase data yari umuyobozi mwiza yatuyoboye neza twari umuryango w'abantu benshi yatureze neza nibaza ko ariho nakuye ubwo buyobozi hanyuma ikindi ni muri mama iyo umuntu yonse ibere ryiza agira umugisha hanyuma umugisha tukura ku bavyeyi bombi tukura kuba kurambere nibaza ko bifite inkomoko sagaseseshwa rumuri mugani w'abintu bigaragara ko ufite iyo nkomoko kabisa buriya uvuze ko umuvyeyi wawe yari umuyobozi mwiza si ngombwa ngo abafite ahantu ayobora buriya ahantu hambere umuyobozi hagaragarira ni mu rugo rwiwe absolutely mu rugo abo zananiye muhira nibaza ko no hanze bitokunda nabo usanga bagerageza hanze ariko imuhira byaranse ntabwo baba ari aba leader umulideri ahera mu rugo agategura abazamusubirira ugategura abana data yangaga akarenganyo data yangaga ikinyoma umuntu umulideri kimwe mu biranga umulideri mwiza ni ukwanga ikinyoma ni ukwanga kurenganya ukoze ibyo bintu bibiri nubwo hariho n'ibindi byinshi biranga umuyobozi mwiza umuyobozi utegezwa kuba uri umuntu ufite ururimi utari ikimeme cyangwa se uzi gushiramo ibyo ushaka ko abuyoboye bagenderaho kabibabwira bakabyumva ikindi utegezwa kuba uri umuntu ufite conviction yiyo ushaka kuroza abantu ntiyumva amabwire nka kujya kwa gati kari mu mazi ufite icerekezo ni ibintu byinshi kandi ibyo byose ni ibintu dukura aho twavuye aho twakuriye abatureze abatubyaye niko nibazana niko bimeze rero uraza ko twihanganira ntabwo tugiye kuja muri politike ariko kubera ko ubuyobozi buhura na politike ngiye kukubaza ico kibazo ni nk'iki ubona Kongo yarabuze kugira ngo ihuze ari amoko yose waba umuntu umwe urakoze ku kibazo ciza politique ni c'est l'art de gouverner la cité gouverner la cité nibaza ko umuntu ayoboye abantu 900 ntiwabayobora atari politique hanyuma rero nibaza ko nituva hano nitugirirwa amahirwe tugataha tugasubira iwacu tuzigisha abasigaye ku bana kuko hano twagize imyaka ija kuba 19 ni 18 tugize imyaka hafi 18 urebye uburyo abana bigira hamwe bababembe abanyamurenge abapfurero ugasanga inzu y'umunyamurenge aha iyo mubemba aha nibaza ko tuzaja gutanga icigwa ciza kubasigaye tuzaja gutanga icigwa kuko notre quotidien cohabitation yacu iri pacifique ni indorerwamo nziza n'abayobozi bo muri Kongo boza kureba bakareba icatumye tubana ariko muri Kongo byaratunaniye igihe habayeho akarenganya ukumva ko hariho abantu bamwe canke abandi bitareba bitabareba bitari ibyabo aho uba wabyishe hano mu nkambi nihenze karenganya mitiwarite imwe uwo munsi intambara ibibaye ariko igihe nkoresha ukuri ku bantu bose biyumvamo umuyobozi wabo muza mubibona abakongo bose batwita Jambo Papa Deka habari yako shefu wetu
donc umuntu wese unzaniye ikibazo nkagikora ntitaye ku bwoko bwe, ariko nkagikora kubera ko ari impunzi nkanje, kamurenganura nkamugeza kuca ashaka, agenda amerewe neza mu mutima. Igihe uri umuyobozi ugashaka gukandamiza bamwe mu butwara, ntibiyumve ko bibareba, ntibiyumve mu buyobozi bwawe, ntabwo ari buri kugirira nabi, ahubwo uba wigirira nabi, wigabanyiriza amatwara. Hanyuma muri Kongo nibaza ko icatwishe ni imyumvire y'abakurambere bacu, baririmba amacakubiri, bakagenda ba promoting ubudasa bw'amoko, bakumva ko arico gifite ico cotumarira, ariko igiteza imbere ahantu, akarere, igihugu, ni ugufata ubudasa bw'abantu, diversité culturelle, diversité linguistique, ubudasa bw'imvugo, ubudasa bw'ubwoko, ubudasa bw'imico, ukabushira hamwe bukubaka ikintu gikomeye. Ico nico nibaza ko kugeza ubu tukibuze mu gihugu cacu kinini ca Kongo, kinini muri Afrika. Murakoze cyane. Bantu badukurikiye, uyu muyobozi ntabwo ari umuyobozi gusa w'inkambi, ahubwo n'umukozi w'Imana, n'umupasteri. Nshaka kubaza kino kibazo, ese kuba uri umukozi w'Imana cyangwa se uri umukristo biragufasha kuba wayobora neza bitewe n'indangagaciro za gikristo? Yo, cyane rwose. Umuntu udafite indangagaciro za gikristo, hari ikintu kinini ababuze mu buzima bwe, amavalere ya kimuntu. Bibiliya nibaza mu rwandiko rw'Abagalatiya 5:24-26 kumanukaho havuga ko ngo bene ibi nta mategeko abihana. Bibiliya ijambo ry'Imana, gukizwa ni urukundo, ni amahoro, ni ubumwe, ni ukubana n'abantu bose amahoro. Ibyo nizera bipromotinga cohabitation pacifique, umuntu ukamubona ko ari umuntu, umubyeyi w'umupfurero n'umubyeyi w'umunyamurenge bose ukabona ko ari ababyeyi. Ikibabaza umunyamurenge nico kibabaza umushi, nico kibabaza umurega. Nimba umwana yafunzwe w'umurega, bababara nka kujya natwe tubabara. Ukumva ko umuntu wese ari umuntu, ukamutunganiriza wishize mu kibanza ce. Izo ndangagaciro nizo twubakiyeho, nizo nibaze ko zatumye tugera iyo tuje. Iyo urenze ibyo Bibiliya ijambo ry'Imana ribuza, uburenze ico imiryango yose ibuza, indangagaciro z'abakirisitu nta numwe wozikema, ntizikemangwa, zishimwa n'amategeko ya leta, zishimwa n'imico yose y'abantu bubaha Imana. Sirituke societe yacu ari societe kirisitu. Merci. Murakoze cyane. Ati societe yacu ni societe Kristo. Nakoze ubushakashatsi nsanga muri Kongo 95% bose n'abakristo. Urumva ko wenda byakoroheye. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ese umuntu uyoboye 9,000 akaba n'umupastori biramworohera, ubijera gute ibi bintu bibiri? Kuyobora ni ico twaremewe. Bibiliya iravuga ngo ntabwo twaremewe kuba umurizo, twaremewe kuba umutwe. Kuba umutwe ni ugutekereza kuko umurizo ntutekereza, hanyuma ugakora ibishimwa n'Imana. Ati kuba pastori ugasubira ukaba umuyobozi, ti birajana. Uturorero ni twinshi. Martin Luther King waharaniye kwigenga kw'abirabure muri Amerika, yari pasiteri mu revolutionnaire. Uyu munsi abantu baramuvuga, yakoze iby'indashikirwa. Hakurya ha muri Malawi, Perezida Lazarus Chakwera yiyamamaje ari bishop, ni perezida wa Malawi, yarwanyije amacakubiri. Magufuli yari president wa Tanzania, yari umukozi w'Imana. William Ruto ni umukozi w'Imana. N'abandi benshi, Daniel muri Bibiliya
bavuga ko yakoze muri guverinoma zagiye zibisikanya i Babuloni, zose yari umukozi w'Imana w'intangarugero tubwiriza mu matorero yacu. Ni ikintu kimwe gusa ubaye umuyobozi no gukoresha ukuri, waba umuyobozi w'itorero no gukoresha ukuri. Hari amategeko ya leta, hari amategeko y'Imana. Igihe ubaha amategeko y'Imana, aya leta nturaba, kuko amategeko y'Imana hafi ya yose uyubaha nta wayacira urubanza. Igihe umuntu aje ukamucira urubanza uko wumva ukuri mu mutima, nimba yarenganyije wari umufurero yarenganyije umufurero, cyangwa umufurero yarenganyije umubembe, ugacisha urubanza uhagarariye ku kuri mu mutima, byose birashimwa. Nibaza ko ni ibintu byoroshe cyane igihe udafite amarangamutima atuma uhengamira ku bwoko bwawe cyangwa kubo muva hamwe. Igihe ukorera bose neza, n'ubwiza bube buhuye no kwisiga. Uri umuyobozi, uri umukozi w'Imana, ni ibintu byiza rwose. Igituma isi ya none, umugabo wanditse igitabo cyitwa ngo The Hole in the Gospel, icuho kiri mu butumwa bwiza, yaravuze ngo icatunye isi ya none yananiranye kumanejinga nuko abakozi b'Imana bayishize mu maboko y'abadiplomate, bayishira mu maboko y'amaorganisation, ariko abakozi b'Imana baguma mu matorero. Iyoba isi iyobowe n'abemera Imana, nibaza ko uyu munsi hatobaho promotion y'ubutinganyi. Isi igiye mu maboko y'abemera Imana, uyu munsi mariage z'abashingiranwa bahuje ibitsina ntiyobaho. Ikibazo isi nuko igenda ija mu maboko y'abantu batubaha Imana, batemera ibyo twemera. Urakoze cyane, kuko ari abantu benshi batinya kuja kuri uwo musozi wa politike, wenda biyitirira abakozi b'Imana gusa. Hanyuma nshaka kumenya uburyo ujera umwanya wawe, ukavuga ati uyu mwanya wuhariye ubuyobozi bw'inkambi, uyu nawe wuhariye ibijanye n'ikanisa. Umwanya wawe uwujera gute? Umwanya urahari. Ino ntitugira imirimo nk'iy'abandi bakora bari hanze mu buzima busanzwe, turi mu nkambi. Hanyuma umwanya wanje ngujera binyoroheye. Mu gatondo ndasenga, mu gatondo kare masaa 11 gushitsa isaha imwe mba ndi mu masengesho ya mu gatondo. Hari abayita nibature, iwacu tuyita burakeye. Hanyuma navamo nkaja mu rugo nkitegura. Hari abansanga mu rugo, ariko nkitegura, namara kwitegura nkaja muri office ni kuva saa 3 gushitsa saa 9:30. Hanyuma ku mugoroba nkaja mu bindi bikorwa byanje, harimo gusoma, kunda gusoma, nimba nshaka kuja gusenga turaterana bitaramo bya nimugoroba, canke se guca izindi manza za misi yose. Urakoze cyane. Hanyuma reka twinjire mu buzima bw'inkambi, utubwire ishusho y'inkambi uko imeze ku muntu utazi inkambi. Kwanza umuntu utazi inkambi wamubwira ngo ni ikintu kimeze gute? Inkambi ni ahantu igihugu cakiriye impunzi kibegeraniriza, kikahashira ibyankenerwa bakeneye mu buzima bwabo bwa minsi yose. Amazi, amashuri, hano ndavugiraho uko tumeze hano iwacu. Amazi, amashuri, ibitaro, hariho n'amabiro atandukanye akoreramo abapartenere batandukanye bafasha impunzi, nk'abajejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina, hariho abajejwe guteza imbere abikorera utwabo, hariho abajejwe guha impanuro abagize ihungabana, hariho abajejwe gusana ibyasenyutse, hariho abajejwe iby'amazi, isuku n'isukura. Hanyuma inkambi nuko dutuye aho, turi mu mategeko ya UN n'igihugu caduhaye indaro. Hanyuma hari ibyo twemererwa, hari uburenganzira tudafite,
nko kuja muri politike, kwivanga muri politike y'igihugu caguhaye indaro, caguhaye ubuhungiro canke ico wavuyemo. Hanyuma hariho dufashwa ibintu hafi ya byose, usibye ko hariho abantu bake bagerageza kwisubiza agateka mu gukora udukorwa tw'iterambere, gucuruza amasalo de coiffure, amaresitora, hariho abakora bene ibimukora n'ibintu byinshi. Ariko inkambi nuko iteye, ni ahantu wicara, sinovuga ko ari mu gasho ufunzwe, ariko kandi hariho byinshi utaba wemerewe, nko kuja hanze twebwe ni ugusaba uburenganzira bakakwandikira, kuja kuzinduka, kuramukanya, gusurana. Urumva ko inkambi ni n'ahantu uba wicaye mu kurindira ko icatumye uhunga kizokemuka hanyuma ugasubira mu gihugu. Murakoze cyane kuduha iyo shusho y'inkambi. Hanyuma ushobora kutubwira wenda ibintu mufashwa hano mu nkambi nimba bihagije, ese nimba bidahagije mu bigenza gute kugira ngo mubeho? Sinovuga ko n'abari hanze ntibahagijwe n'ibyo babona. Isi yose habari abenegihugu bari muri iki gihugu, abari hanze yacu, abagiye muri Amerika, nta wihagije, nta n'uwo hazwa n'uwundi 100%, kuko inda nini gusa baduheza iby'ibanze, assistance donc biri primaire. Harabo baduheza baduheza ibiro 3 canke 5 byabaye byinshi by'umuceri, hanyuma bakaduheza umunyu, bakaduheza n'amasabune makeya nk'atatu ku muntu, hanyuma n'udufaranga tw'imboga. Nibaza ko ivyo ari ibintu bike bitobeshaho umuntu ukwezi kose. Hanyuma uko tubayeho, nibaza ko ni ibintu bikeya. Kumbaza ngo se ukura ikirato he, ihuzu hehe, zongora cane, ariko impunzi zirafashanya. Hari abagiye muri Amerika, muri Australia, i Buraya, bafasha abandi basigaye. Hanyuma hari no mu bindi bihugu bitandukanye, igihe ugize ikibazo ukifashisha umuryango. Hari n'ikindi dukora, niyo hari umuntu ugize ikibazo bene iki tubona kigoye, tugira group WhatsApp, tugakora contribution, hanyuma nimba ari ukumuvuza tukamuvuza, kuko ubuvuzi bwa HCR n'ubwibanze, nimba ari ufite ikibazo bene iki gikomeye. Hanyuma ndashimira cyane, je profite de cette occasion kugira ngo nshimire abacu bagiye hanze muri Amerika. Hari ikintu bakora iyo siritu mituwarite y'abanyamurenge, nahamagarira n'izindi mituwarite kuzigana mituwarite y'abanyamurenge. Iyo hari umuntu upfuye hano, twahoraga dutanga amafaranga make ku mugabo wese, ariko uyu munsi twagize inyunganizi, niko nobyita. Abacu bagiye muri Amerika barakontribuwa, bagaheza umuryango wagize ibyago ubufasha hagati y'umuriyoni urenga gato w'amafaranga y'amarundi. Numva ko inzira z'Imana n'ibihumbi izicamo kugira ngo igende ifasha abantu bayo. Ni kwa kundi Bibiri ivuga ngo ntabwo Dawidi yavuze ngo nari umusore ndashaje sindabona urubyaro rw'umukiranutsi ngo rwicwa n'inzara, ngo n'inyoni azazigaburira. Nibaza ko atubeshejeho mu buryo nyine bw'ibitangaza. Hanyuma urakoze cyane. Nimba hari umuntu wenda dukurikiye utazi ubuzima bw'inkambi, akaba bwumvishije ubunyine, akaba yumva ari ikintu ashobora gukora kugira ngo abashe gufasha wenda abantu bari hano mu nkambi, bose ntabwo banganya ubushobozi, ese ashobora kubicisha hehe? Hari inzego agomba kubanza gucamo, ari protokole ihari ndende ku buryo ushobora kuyivuga hano, nimba ari umuntu ufite uwo mutwaro akazabikora? Barabikora. Hariho abamaze kwishira hamwe bakagira umusanzu,
bagaheza abana b'imfubyi, hari abishira hamwe muri abo bagiye baje hanze bagaheza abapfakazi, hari abamaze kwishira hamwe bakagurira nk'iminsi mikuru kuri Nweri na Bonane, bakagurira amakaritiye bagiye bavamo imiryango yabo. Ni benshi barabikora. Inzira yo kubicishamo ni nyinshi, washatse kugira neza ntiyobura inzira. Imiryango iruguruye, hanyuma hari abadutelefona, hari abatelefona amashengero, hari abatelefona inshuti, hanyuma bakaza bakabitubwira, tukabaheza uburenganzira bagakora ibikorwa byabo. Maze kubona ministeri Enihakora I think maze gufasha abana b'imfubyi, maze kubona bishira hamwe bagafasha abapfakazi, ni benshi. Hanyuma inzira bicishamo dufite abantu, ni inzira bocisha muri ntungane, bocisha muri pasi, bontelefona, botelefona amashengero, inzira yose wizeye zoshika. Hanyuma inzira zo kugira neza zirahari, ziruguruye, kuko ababikora ko barabikora kandi bakabikora neza. Urakoze cyane. Mu bantu badukurikira hariho abantu benshi batari impunzi ariko bumva ngo impunzi zija hanze ku bwinshi cyane. Ese bigenda gute kugira ngo umuntu aje mu kindi gihugu c'amahanga kandi ari impunzi? Hari ibintu byinshi bigenderwa ko, hariho kureba icatumye uhunga, igihe wahunze persecution y'idini ryawe, ubwoko bwawe, igihe wahunze itotezwa rifatiye kuko waremwe, donc isura yawe canke donc ni byinshi. Hanyuma hano mu Burundi hariho amakritere y'ibihugu bitwara impunzi bishiraho, hakabaho amakriteriya ya atangwa na UN HCR. Hano iwacu bakorera kuri ancienneté, imyaka ugize, hanyuma abafite ibibazo bya protection ku burwayi, nk'ibindi bisaba ini protection particulière, bigatuma bagupropose igihugu gifite amakritere, catanze amakritere asa nayo we ufite. Ariko uyu munsi novyita ko ari installation ishingiye ku bantu baziye rimwe baje kera. Hani wacu na abantu baje 2007, 2008, 2009 kugeza 2013 niho bariko bakorerwa, bitabujije n'abandi bafite ibibazo by'uburwayi. Hanyuma bivana n'igihugu caguhaye, cakwemereye ko kizakwakira. Amerika urakora interview, verification, bakareba umuryango wawe kukwiye, hanyuma ugakora interview, imisambo bakakubaza byimbitse ico wahunze, hanyuma nyuma ugahabwa igihugu, wahabwa igihugu ugakora RC uyihejeje ugakora immigration, wamara immigration ukaja muri check medical, ibipimo kugira ngo arebe ubuzima bwawe uko buhagaze. Hanyuma ugakora seminaire, ico bita orientation culturelle, ariko hari abo bitwara imyaka 2, hari abo bitwara imyaka 3, bitwara donc bivanana n'amahirwe y'umuntu. Hanyuma Australie uhawe igihugu uhera kuri verification, wahabwa igihugu umaze interview, uhawe igihugu ugahita uja muri immigration, wava muri immigration ukaja mu bipimo, ugategereza. Na Canada nuko, n'ibindi bihugu, Bwongereza, Norvège, Suède, Pays-Bas, nabyo Finland, bigenda bigira ama processes buri gihugu cihariye, ariko nuko niyo nzira. Ni ikihe gihugu gitwara abantu benshi? Kugeza ubu igihugu kimaze gutwara impunzi nyinshi zimusasa canke ziri mu Burundi ni Amerika, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Wewe uzerekeza? Nibaza ko icari kibazo nzogusubiza nyuma y'imyaka 2. Tuzahurira nyuma y'imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 tuzahura kuko twahuye, hanyuma
tukorana ikiganiro nibaza ko tuzaganira byinshi ku bijanye naho nzoje. Yego. Urakoze cyane nubwo duhishe wenda ariko nta kibazo tuzabimenya tu. Hanyuma muri izo bihugu maze kuvuga nubwo tatubwiye cyakwakiriye wewe wifuza kuzaje muki? Nifuza kuja muri United States of America. Ni igihugu ciza kiza cakira impunzi, pays d'opportunité, kikaguheza amahirwe ugakora ukiga ibyo twabuze mu myaka myinshi ishize ukabironka ukabaho ufite freedom. Ikindi ni igihugu ciza umuntu wese yo kwifuza, gusa ico Imana yahaye umuntu nico kiba ari ciza kuri we. Hanyuma nuva hano muri no nkambi werekeje muri ibyo bihugu niki uzabusize nk'umurage hani Musasa? Ngira ngo ico kibazo ni mwebwe mwokinsubiza. Ico mwonyibukiraho mbabajije sinzi, ariko umurage nuko natwaye nabayeho mugamwo wapfuye muri Bahamas, Miles Monroe yavuze interview yatanze mbere y'iminsi 14 kwapfa, iminsi 14 mbere y'uko apfa. Yagize ihishurirwa muri Angleterre, ageze kwirimbi yumva ijwi rimubwira ngo aba bantu ntibigeze babaho. Ico kibazo kiramuhanta kiramugora, hanyuma aja kuronka explication. Bamubwira ko ari abantu batakoze ico Imana yabaremeye, batakoze inshingano zabo neza. Hanyuma jewe nibaza ko ndasenga Yesu, navuze ubutumwa mu bikorwa no ku majambo, hanyuma narayoboye nyobora abantu benshi ibihumbi byinshi, bamwe nagize amahirwe ku ngoma yanje baja muri Amerika, abandi bafite amadosiye ko baragenda. Hanyuma nibaza ko kuri imanda zibiri abantu babanye neza, abantu bisanzuranaho. Hanyuma nibaza ko mwokorana ikiganiro nabo dutwaye, ngira ngo nibo baheza ibyo bazatwibukiraho legacy, umurage. Namwe mwokongeraho ibindi. Yego. Hanyuma uzagusimbura niki wamubwira, niye message wamusigira? Yozokora ibiruta ibyo nakoze, kuko uko tudasa niko n'imiyoborere itosa. Agakosora ibyo twakoze nabi, agasiga amateka yisumbuye, kuko 2020 ni kera kugeza uyu munsi, 2025 kuzogeza 2026 naho ni kera, isi zoba yarateye intambwe. Nifuza ko azogira ikindi agezaho abo azoba twaye cyangwa tuzoba twaratwaye kiruta ico twakoze. Hanyuma turabashimiye kubw'umwanya mwiza kandi mukamwadusangije ubuzima bwanyu ndetse n'ubw'impunzi. Turagira ngo ugenere message impunzi ziri hano muri iyi nkambi ndetse n'abagiye hanze bavuye muri iyi nkambi. Message nogenera abagiye hanze, abari hano mu nkambi, nuko twozo haranira kuzosubira iwacu, nidushika imuhira tukazogira icigwa duha abasigaye mu gihugu, tukabigisha kubana, kuko iwacu usanga buri bwoko bugenda buba habwo, abatuye ndavuga abatuye mu biturage. Hanyuma hakazovamo imbuto izoharanira kubana mu mahoro, ubumwe bw'abakongomani, atakuzana amacakubiri ashingiye ku moko, ku ndimi, ku nkomoko ya buri bantu. Tukamenya ko isi uko twayisize niko tuzoyisanga,
kandi tuzayibaho neza bitewe nuko tuziyumvanamo tukabana nk'abantu ubahiriza amategeko, kuko igitandukanya abantu n'ibikoko mu isi ni jungle naho igikomeye kimira icoroshe le plus fort kidomina ibinyantege nke byose. Ariko twebwe muri societe z'abantu dutwarwa n'amategeko, dutwarwa n'urukundo, dutwarwa no kubana mu mahoro. Nibaza ko aho twagiye message nzangenera abagiye nzambabwira ngo amahoro naboneke niyagaruka iwacu muri Kivu, muri Kongo, tuzotahe tuje kubaka igihugu cacu. Murakoze shefu ku mwanya muduhaye, turabashimiye cyane kubw'amagambo meza y'ubwenge mwatutsangije. Murakoze, natwe turabashimiye. Mboneyeho akaryo ko kuramutsa abatuzi bose aho baherereye, abari mu Burundi, abari muri Great Lakes region, abari muri Amerika, abari Buraya, bose turabatasha. Umunsi umwe tuzahurire iwacu. Murakoze. Murakoze cyane, reka dushimire abantu babanye natwe, tubasaba gukora subscribe kuri King Pass TV, kuri Sukari Online TV ndetse no kuri Kabab Online TV. Hanyuma umuyobozi wacu reka tumusaba kanyuma nawe dusabire abayoboye gukora subscribe ku mashene yacu. NTIC ni Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Jewe nibyo nize muri université, nize communication. Ni arme à double tranche. Zifite ibyiza, izikagira n'indi sura mbi. Ibyiza ni ibi mu bikoresha business, hanyuma umuntu aba afite zone d'intervention cyangwa se groupe cible. Abumva ururimi mvuga bose nugukundana. Hariho umuvandimwe ukora business ya social medias, kumuheza like, small comment, ugakora like, ugashiraho agakumu cyangwa se love, ukagira akajambo uvuze, ubu mwinjirije ifaranga. Kandi za faranga winjije ubu ziyinjirije indirectement. Utigute Pasi, ejo bundi ningira mariage y'umuhungu wanje, nzoguheza invitation. Sibyo gapasi? Ntungane, ejo bundi ningira mariage y'umukobwa wanje, nzaguheza invitation. Sibyo gantungane? Hanyuma rero nza numva bene wacu benshi wabonye link kuri platform zacu tuba turiho, bamwe ngo abacuruzi baraje. Ese mwene wanyu, mubyara wawe, muramu wawe, umwana mwakuranye agize business ya social media, ntakoreshe social media kuri distractions, kudetruire urubyiruko, ariko arwedika, kumuheza like, comment, hanyuma ayo mafaranga azinjiza nawe uzayarya mu bundi buryo. Niki byogutwara? Nza numva bamwe ngo duheza amamega y'ukwezi uba waragize abonema, ukinjiramo gusa ugakora like, ukareba, ugataramiraho, cyangwa ugakora share, ugashira kuri status, ubu uriko wiyubaka indirectement. Hari abantu babona iciza c'abandi bakagira ishari kubera imitekerereze migufi itarimo dissertation. Mwizeye dissertation? Dissertation ni ugukurikirana akantu n'akandi. Iyo uteza mugenzi wawe imbere, ukoze like, ukoze comment, ukoze subscribe, ejo azaronka ifaranga. Naronka ifaranga, muzi mico yacu, turimo gukora ikiriyo, tugakora groupe ya WhatsApp. Uko tugenda tugira abantu bateye imbere muri iyi secteur ya communication no mu zindi zitandukanye, nimba ufite uruhare rwo kugira ngo umuteze imbere byihuse mwene wanyu, urinziki? Hari amafaranga uzumva iyo mwene wanyu aguhaye invitation zumuheza ibihumbi 100, zumuheza $100, naho kumuheza like itwara 00 nimba ari okutosinze, hanyuma ukumva ko uzoba mutejeje imbere, aragusize birarangiye. Abanyafrika cyangwa se ubwoko bwacu dukwiriye kwigira ku bajwife.
nibaza ko havuye abajwifu abanyamurenge baracara aba kabiri ndebye uko tubayeho hano mu Burundi mu buzima bubi hari ugasanga mwene wanyu hakuguriye imodoka mubyara wawe akurungikiye ifaranga uguza agapfuko k'ifu uguze costume ariko yaguheza link ngo ukore subscribe ni business yagiyemo ukumva ucitse umugongo my friends muntu wese ufite internet muntu wese ufite WhatsApp ahari hose kwisi nubona Twitter nziza ya mugenzi wawe yashizeho kora like ukore retweet nubona YouTube ya mugenzi wawe wishoyemo akagira business kora like numara ukore share on your status cyangwa kuri Facebook yawe cyangwa kuri group bayeho abandi tumufashe duteze imbere bene wacu mu buzima barimo aho batataniye kubera amateka twaciyemo tuzakomera kandi bizatuma dusubira iwacu Imana ibaheze umugisha murakoze cyane turabashimiye natwe turabashimiye murakoze